ni tariki ya mbere ya mweri Jwena mwaka ni jwangiri jire 25 ntuku iria antu baba ingi bamitaga Fool's Day kana ntuku ya kwaira ni ogwa kwiwo kwairitie itana na bautwe etikinya kwa ikinya nkumenyithie nteto kuma nthiguru neje yetu iya Kenya amona nteto iria nkureterete ni Kiraitu muronge kuria Meru kwa Rais Ruto gitio kiri ndiunga yawe kenda guketha bwega matunda ja witi na mbere. Tukathuja rwaria rwa Rais Ruegoro onde ndinga nkuringe gatigati ka Rais na Gachagua yonekete. Akariba bore kurita maoni nkorani iguru ria ndiunga ya Rais bamwe bakirigarane kiniunto ati bangeri kuriunga gisigone kiao. Ndagitari Julius Mbijewe gutumithia kuria michara ya Ritingungi ba kaunti ya Kiromba bare batura ganza kuchokera ngugine. Mwana niretwa mathitho ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya. Mutongeria wa Ritingungi kiri thirikari ya Meru niwe Julius Mbijewe nekete muchemanio na erekeria bandwangi mwanya aria betikaniritie kuringa njeki mibango ya thirikari ya ntwethinkia bonge bore bumirite kiri muchemanio jojo no gutwa ntuko ya kutheria matauni kaunti ya Meru na bwa Ritingungi ba kaunti bare bonde bethiritwe barenja bakiurwa guchokera obisine kenda bonwa aria bagaitaira ngugi Murioki na gutwambiria cio. Mutongeri wandiko bisine bwangabana na Dr. Julius Mbijewe mthona narua kagitekaro trimene nerekeria pathirikari ya kaunti Meru. Jenge pamoja Meru, Meru augite mwankira nandi imangavana mutuma otonyo tongirene nombete kuria mishara emwari jwairi ni amena mbeshe ingi cha gutetheria ndikwa kwenda kuga ati ni bwega sana kiri governor wa Meru nontu narombere gwitana rwiro sana na Ritingungi bonde betu ba county ya Meru ibare imuchara jwa mweri jwairi February payment was done promptly ningwitikena ndiyo kuzwathirana then it is already in the process na deductions kana mbeche ile igitagwa statutory deductions cia mwanka January so they pay enough to the account. This is a good move, this is a good start. Nonto bonto bubu akwina ndiko babangi barari nje batirita ngugi akeborie bonde bakinyobisine ya bisa menene ya Ritingungi ba mwingi nekenda gutigira bakono ngugira bakatha bakirita. So ankwenda kuira barabonde batirombo kinya nabo bange bari ofisina barabange bantu betu ndene ya Meru county ati thirikari kayendereaga ko unyakethi kwagira change thirikari tikumanisha ngugi kerungami ngugi ni enderete na officers bakendera balitira ngugi both ofisine na ome na ale uria ntulene chietu in different department. At the same time kenda kuira Ritingungi bonde back county all workers back county barabomba kwithira bari batireja go bisi nontu bagite makara kira kingi nontu komba kwitha bakarite mieri 5 mwaka miaka iri batomba kwija no muntu baitu mwanya bachoke ngugi na mpui muno ura kumbikana bari ko portige chief officer of public service kenda bomba kwa assign duties accordingly kenda bomba kulitira ntu ba Meru ngugi igita reuria livu irithiri iguchoka ngugine kumirita akiwa kagitaka kiraba kwenda ni andu bonde bombe kugwatanira ni kenenya bomba kwambia mutaratara tukutigira ati andu bonde boko ciandike kimbango josha na tukiuga kwithire kwina kulitaniria ngugia mona ngwataniro na kenda Meru yetu yomba kwithire gikura na itabu bwega. Now of course all of us to the Tukembrisa we support our governor of Meru Reverend Mutuma Ntoithinkia jawe vision carrier wa Meru kuhakikisha ngugi ikomba kwithira igitabu bwega. At the same time kirwari rwetu twethira tukiraga antu ba Meru bonde kando na mantu yonge ya department twariria bombe kwitha bakiri register girisha mubango yoyo mantu ya insurance yoyo joambiritwe ni the national government and with the president of the Republic of Kenya kwa bombe kwitha bakiri register na gukomba kwithira kwina ntuko inye kuberesa nkuruki mantu ya registration yo na mubango jungi baraba keja ju nire gutigira ati county Meru no theru
araka kitagete kuraja ngavana Meru akethwa akirugire mbango juju vile vile kumenya vision ya governor na kubanga tukiketherere kuthithia launch kwariria mantu ya cleaning of Meru County kenda twinde nyaturi wananchi tumba kwithira tugiplay karo kana kiri mantu jegie uritingugi kutheria towns cietu market cietu kando na department kwithira kiritangugi gwakisha kumba kwithira gitabu bwega na muthiene ni kugwatoge ni mutongira mugongo mthaja ruju kagita kara kethwa ari ungitende na county Meru atinya ruju itu expect president of the Republic of Kenya kwithira keja Meru ndionga yawe ya county yonde igembe itigania na mwonkanya imenti itukwira antu bonde bakaribise president na bamugwate ogeni na ningi kenda twithira twino litingo bwega katikati ne ka county government and the national government. Muthuri Murioki, Oro TV, Mutirjo Kangangi. Ameru baba ingi ni batariritie kurega kunganirwa kwao nyuma ya Rais Ruto kuoneka kwebera guchokia kiuria kiegie guchwira ntaira thina cia mira kirirwariro mwanya na nyomba cia nteto cia Kirimara. Wero TV irioho nkuruki ni bataririte mwerekera jomwega kire wa Kibwandagata ya nithi ontubotigete baba ingi na biuria bibi ingi nkuruki ya machokio abunge nande ni boretwe kwiringanira amwe na kinya guketha kumania na Rais Ruto gukonia mathina jaja. Boniface Mwongera hari na riboti charuruku. My brother from Weru. Yes. Namungana jomunezo Meru naju ibati beshure ebyoria neke Rais Ruto kireka rona ndikibanje tontu ko rotero sagana aronekana na kebera byoria bere aroli tuna bere bere bya mwana kiri mongozo wa Meru na nyankoro kibira bere linobatu pokuchokero machokio. Umetaja mambo ya miraa. Sijui kama huko na habari kwamba tunaviongea hivi sasa shirika la ndege la Ethiopia Airways limewacha kubeba miraa ambayo ilikuwa inabeba miraa kwenda Israel, kwenda Sierra Leone, I think. Rais Ruto nera kebere na mokinya kwedura kirika no akajuga kanene aithia treigwa. The miraa issue please. Na gushokererwa kaire matoja uraburu. Miraa issue please. The miraa issue kindly. Ja bono botingani kiure kiandara cheni thikira likio batu kiri mongozo wa Meru kumadhochu mwankanto nyeri na nyankoroki kira tumiri bonde babarabareu. Baka leo hakuna kitu ambacho kimefanyika kwa Nithi Bridge. Ulikuwa umepromise kwamba in 100 days itakuwa imeanza kujengwa, ukakuja tena ukasema in 6 months itakuwa imeanza kujengwa. Baka leo Mheshimiwa Rais hakuna kitu kimefanyika na watu wanakufa. Real people are dying at Nithi Bridge. Na mnaku amakodra nedrito bisina kwa miaka 2 na nije nteto eje gishokia kwa Rais Ruto kirare wirane na wirane bunge akadhivya nteto. If you speak to Kungu of Kenha, they will tell you the plan, or if you speak to Mbogwa, the PS for roads, he will tell you we have a way of doing that bridge. Rekodi nasho kumakiro bisi thirikari weka rekodi chema ntuje iku nithirite kionania nkoroki antu 17 bithi tubato tigite kirindera jije nithi ontu burokari kana bobwega na ugite kirintu kuchoegana akethirwa akithithia ndara cheje. And the particular media person who asked that question told him that it is real lives, if I understood the question, real lives of Kenyans that are lost on that bridge. And he just made that we have a quotation of 5 billion, another one of 50 billion. So maybe I would want to tell him to prioritize that. Na ntomerie mothia kira tongire bonde ba county Meru ni county Tharaka Nithi kumakirisi ni tojo Murang'a nyoto. The Meru leaders can do better, talk more, pressurize William Ruto more about Nithi Bridge to save the lives of our people. Even if he will not do any other project because he's not likely to, that at least he does the Tharaka Nithi Bridge. Reporter Antosharu TV kumaje kingina ngine kineki musho Nairobi mbita Boniface Mwongera. Kimwe kia kiuria gikirito buru kirirwaria ro Rais Ruto na nyomba cia nteto cia Kirimara utuku bwegoro kirarikia na ategwa karikire gatigati ka Rais Ruto na Rigathi Gachagua kenda Gachagua engatwagitine kia munini wa Rais agichoke kiuria giki Rais Ruto ni ameneretie Gachagua ni kiria araugire Gachagua ari mtu wa kuruga ndoa na bunge na kinyane ageretie kumutethia maita zairi endiria jathatu araremwa nawe Gachagua kinyawe nonekete
kugera Rais Ruto migwe igoro oriu aria amuritie kuruguria mirandi yawe na bwawe ni onto yonde irezete kuruguria Kirimara yari mirandi ya Uhuru Kenyatta. Nendhuranirite ripoti iji. Akiaria na ndeki banteto banyomba cia nteto cia rutererwa Kirimara, Rais William Ruto na ithurite ati uria wari munini wawe Rigathi Gachagua ne amwetagia bilioni 10 iria kuga kuringana na Gachagua ciari cia kumutethia ati gatwike rais wa mukondo jumwake. Wabunge wakaanza vita kwa sababu wameambiwa wasipopiga magoti, nasikia wataenda nyumbani. So ikafika mahali hapo, sasa nikaelezana na huyu bwana, sasa my friend, please punguza vita na hawa watu wote. Sasa ikanifikia mimi. Mimi sasa, unajua, mimi naweza kukufanya one term president. Usipofanya hii, usipofanya hii, usipofanya hii, nahitaji bilioni 10. Wewe unajua bilioni 10 bwana Waweru? Labda zilikuwa za nini rais? Bilioni 10 ndio niende niongee na watu ya Mlimani, you know, ni kupangie siasa, sijui nifanye nini. Mimi nikaona hapa nikamwambia I will not do it. Wacha nimalize. So nikamwambia hii haiwezekani. Na kama ni kuwa one term ni sawa. Hakuna problem. Kama wewe ndio kuamua nani atakuwa one term, nani atakuwa sijui how many terms, nilikuwa nafikiri ni wananchi wa Kenya na Mungu. Kama ni wewe, sasa amua vile unataka. Rais Ruto nkuruki na iteterete kumania na kweberwa kwa Gachagua na kuga ni amuonokirie maita zaire kuma maigone jambunge endere amuthia eberwa. Akiongera athurirwe gwitira Kenya bonthe ngugi. Wabunge wakaanza vita. And hata wabunge marafiki wa Rigathi watakuambia mara mbili niliita wabunge. Nikawaambia sikizeni. Hatukuchaguliwa kuja kupigana. Tulichaguliwa kuja kufanyia Wakenya kazi. Wachana na mambo ya impeachment. Mara ngapi? Mara mbili. Mara ya tatu nilikuwa nimeenda UN. Nikaitisha mkutano kwa sababu nilikuwa nimeona wameanza tena maneno ya impeachment. Nikaitisha mkutano, nikawaambia wabunge kujeni tufanye mkutano. Wabunge wakakataa kuja mkutano, wakasema wewe umetuzoea. Ulitukataza mara ya kwanza, ukatukataza mara ya pili, sasa utaamua. Either tutaendelea na tukuulizi, atuulizi kura yako. Kura yako haihitajiki bunge. Sisi tutafanya vile tunavyojua tutafanya. Hiyo ingine wachana na sisi. They never came for the meeting. My friends, I tried. In fact, kama ni kuokoa, nilimsaidia wakati wa bunge wa ile bunge ya mbeleni. Wakati walimkataa, mimi ndio nilimkubali. Wakati wamejaribu kumfanya impeachment ya kwanza, mimi ndio nimezuia. Impeachment ya pili, mimi ndio nimezuia. Sasa mimi nataka niwaulize nyinyi. Kwani Wakenya walinichagua mimi niende nifanyie kazi mtu mmoja ama nifanye kazi ya Wakenya wote? Nawe Rigathi Gachagua na igekanite akira Rais Ruto atejete rutererwa Kirimara kuruguria mirandi ira yari ya Uhuru Kenyatta. Si umesikia rais anakuja hapa? Anakuja anakuja kufanya nini? Sisi tunataka kumwambia William Ruto, wewe unakuja hapa Mlima Kenya, ukuwe mtu ya kuongea ukweli. Project zile zote ziko hapa katika mlima ni zile zilianzishwa na Rais Uhuru Kenyatta. Hakuna project hata moja yako. Kwa hivyo wewe ukija hapa useme project umefanya ni gani. Zile project ziko ni za Uhuru Kenyatta, umekataa kumaliza. Lakini usikuje kudanganya watu ya Mlima Kenya. Akiongera mweri Jumatano akaruguria kiama kiawe gikeru. Muko tayari kwa chama yetu mpya? Mwezi wa 5. Kasongo aende asiende? Atembee asitembee? Aende asiende?
Barabara itene bia MCA au kabere kauntini ya Tharaka Nithi ni bameneretie aregani bagi siasa ba Rais Ruto na kubera Rais Ruto arina ugwati mbarubo nene na akamukirwa na nkero nteri ucha Tharaka Nithi. Iboriti akari gotigira ni baguchumiria kwigika mwana wao urani Profesa Kithure Kindiki. Martin Mugambi na andikithite uge bwao na gututumira riboti eji. MCA batene ba kaunti ya Tharaka Nithi bainyeretie ati mutongoru wa mugongo Ndagitari William Ruto na Kithure Kindiki bari na mayo manene na nginya uge Kirimara. President ena support ya Mount Kenya ni kwirwa na tio turi Tharaka Nithi turipata ni paso ya Mount Kenya na itukuga president atikagea na wasiwasi tuiga kinya 2027 tukegwa tuinde tukinambo boyemwe no kutwerekerete kweveri aye bonde Juma bura tukegwa tukimukaribisha tukenete bonde kweri President Ruto na Deputy President Kindiki bena support Mount Kenya. Na Kenya being a democratic country kwe mtu kwalia mbati barba kwalia ni minority majority kabeterere kurutiro wira tuyunika twauga statement yetu kuma kaweka muno like former legislatures ba Tharaka Nithi county ni to support thirikari government of the day William Samoei Ruto through Professor Kindiki ule athurire ni kenda atuika Deputy President wa Republic of Kenya koketha kwero ali rungiro kwalwa this team itijelo ali rurungi bola tuijega tujetu na president na deputy no Tharaka ba kiaria gikaro na ndiki bande to bari Uganda Gitari Ruto na Kindiki woyo bakagwatwo ugeni bunene bukarigaria aregani bao ikikirindi kinene kira gikauma kubarumbuia turiuga president naye na tukamukaribisha na wananchi bamuheterete muno utiumba kunenkera bagu condition cia imundu uri kwaga kugaira akenaga gwa mukenera iria akurumya kanyambo kanene kogutio turi amwe na President Ruto na tukumwira naye na tukamukaribisha na timu ino iria na wananchi na twire antu Tharaka Nithi county monde nitumire ni tariki 4 ira president yakegwa ri guku na nikenda to support maendeleo mara makegwa makiretwa guku to support deputy wetu na to support athari monde mathure na nikenda tubota kuona maendeleo kwa hiyo nikiromba antu Tharaka Nithi county mara mangegwa mena intention ya kwenda kuthukia kiatho kia president please tuina mwana wetu ndio tulithikari ni tubateithie kuwa tukimusupport for now muthia ibona neritie wirigiro bwao bunene Ndagitari William Ruto na Kithure Kindiki bari ungite kaunti ya Tharaka Nithi karibo nde ba Tharaka Nithi county tumeni nikenda twetera mutongoria wetu wa Kenya ta William Samoei Ruto tuije tuthikirie mauntu maria tureterete mega na itu twithwe twigwatite wega nikenda mugeni akenaga nuntu bwa gukongwirwa tukongwira mugeni wetu na nikenda tukara wega nawe ni tukumenya ni atureterete mauntu mega mara monde twanenkanire rire twari Karen project dia Tharaka Nithi county kuma kuria Tharaka kuja Mara guka chuka igamba ng'ombe kwina project nyingi ile istoete na turenda gwitikia munene wetu auka alije na mauntu mega na tureterete mauntu mega kogutio turi amwe na President Ruto na tukumwira naye na tukamukaribisha na timu ino iria na wananchi ibagwate president njara kenda maendeleo maingika kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge gia Chuka igamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Akariba bore ni baritete moni jao ndi Rais Ruto erigiri ntere cha Meru bakiuga kuringana na mutaratara Rais atethirwa agekinya gicigone kiu kiao onto bobabarigarite bainge bakariba Nabu ni bakenerete njunga ete ya Ruto bakiuga kinya kethira hate kinya bore batiuriritie ni mirandi iria aruguririe ntere ukiri njunga yawe ya muthia kauntini ya Meru ni borite Rais Ruto amwe nabu guchumia gukinyaniria mirandi iria abekire wirane Kakimutegi na Chonkuruki. Oriria Rais wa Nthiguru ya Kenya William Ruto erigiritwo kuriunga kaunti ya Meru ntugo ya Rum bamwe bakariba bore bari ugibonete matunda mandiunga yake reriga kuriunga Meru mwanka muthiru bakiweta wako kwa ACT Hubs kiri wandi chonde chia bore na nkinya wako kwa thoko ya Kiru ereri karibu kuyura na maendeleo mangi kathumba manjukia kanya kakwa niaba ya nthu baburi
na antu bakirwa nari mbere president karibu sana Meru County na mbuga ibwega nontu bwa safari iri engi omikire ndene ya constituency yetu ya Buri specifically mirandi imwere oejanire kwiyiti na kwiyete ukuthithitwe kwa una ande atugeta kirwa market tukona ni endelete gwakwa almost 75% technical ni ojurire alafu tuge kwa ICT gwakwa Timau na nyakuri nenge gwakwa aja kirwa so tuge hapo ni asante sana mtukufu rais no nto ito kuona at least kwenguge itirwe kana gwikeo tuonere kuumana na ndionga area ya igita riria ICT ni gwakwa lakini tekera ojura ambiria ngugi so ito kwirigira yakwa na ndege thori uteribune muno bantura iji ICT ne thithitwe ibwaga no nto bwa na ndingiri na mithithie na ngwitikia iri almost kujura iri lintone nkuona ni thitabwa amwe na bobo baruka kurimira ndegire wira nende mwankira thino gutire gintu bonete araba kumuromba ke yaroere ithie gitumi kia mirandi no kwithirwa mwanka thino ti mithiru no twirire barabara bwana Embaria barabara ya Gitimene na barabara ira cionthe twerirwe atuge tutirona igitirwo ngugi tutikumenyethira feria ni ugwe kana ikanda ciaku cia moko ta cio ma MP kana ni department kana ni mbeca oticio ni economy but turingienda at least utucokerie utwire jaja jatirombikire kuthithia no twirite ja thithwa ri thina ne antu baku banjara kana imbeca oticio rastrire ari aja tutwa na promisete aka secondary school ya tutwa na primary school ya tutwa milioni 5 na so far ntaigwa kethera irakinya igitenere ari tutwa aja na ugite kwe barabara kauma aja mwanka njotene monge gwathana kirwa na ndi iuna indite nera nya muntu barabara amenyere manto ya barabara eu ne thithwe menjithiri ko itukuria gukombika manto yete nambere gwithira jathithikite bomoto kuona bobo thithikite no ntu bwari bothithike so itukuria thirikari no ntu thirikari yetu ne tumwendete muno na ii munene wetu wa Kenya ejite ne throe no ntu bomwe bora tukagwirirwe ibu ndiunga yegwe ejite kantu kare athithitie atukompea na mantu ya maingi apromisite na jare tukona kungi kwithithwa na tuti ujona thoko ei tukona nitite bwega na mithithitie na inya nau ange atetheretie lakini that is not enough na kaiga patiga kaimono Kameru kakuwa ikyo ketwa muthurire kwa wote mana ethwa jangangaga muno agitwiraga uraga itangugini na imendero maratacira no tutike ntumbonete unige kwethie na ndikamba gutuma mithango iritwa muno kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Wero TV nio kambitaga ki Mutegi itana mbere kurumira nteto cietu tucokerete kumenyithia nteto nkuruki Kambuni yetu ya Rhino Mabati igwithiti maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwite kuma magana jana na ja mirongo iri mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita. Gauge 30 made kuma 680 na ndini 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndini 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirwe tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njirene ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa Rhino Mabati mabati zetu tukarie bietu Rhino Mabati do it best on top Hadi huku kwa mama makote hadi huku Mahadai iko nini mzee? Si niliwaambia. Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? ya ungali na ya
Wanaoijua wanaijua. Eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. In Lumumba State, hustle is survival. When a loved one's lost, What is this good for nothing miscreant doing here? One estate chairman managing a chaotic estate group. Catch these exciting shows only on Maisha Magic Plus on DSTV channel 163 and GoTV channel 3. What? Yes, kila shilingi ina pande mbili na ni vivyo hivyo maishani. Hujafa hujaumbika. Muda mwingi mambo ambayo hatukuyapangia au kutarajia hutokea, nasi hatuna budi ila kutii na kuwajibika ipasavyo. Je, unajua una uwezo wa kujipanga mapema? Pure Insurance Agency inakupea insurance ya motor private insurance, motor commercial insurance, medical insurance, life insurance, money market, personal accident insurance, fire and burglary, marine insurance, contractors all risk, travel insurance. You can also get a family medical cover for as low as 30,000 payable in 10 months. Terms and conditions apply. Tupigie simu kupitia 0106 114 380 or email at pureinsuranceagency@gmail.com. Pure Insurance Agency. We protect your today and secure your tomorrow. Gokugwata ugeni oringi kirinteto chieto cheruthe mwenge chokera na chionkurukia kariba kangete Gembe Central. Nibagwete ugeni Rais Ruto kirindi unga yawe ende nibakumuoria na giteyo gikinene atigane na kubekira mawira nejaria atenama jagakinyanira. Kagitene ukauna bwantu bamawathe kauntini ya Meru niboketie mateta na kuga batethiritu bakiguneka na twanya to utongeria kiri thirikari ya Rais Ruto untumbure baringienda ategera. Nawe mubunge wa Gembe South John Paul Mwirigi ni arombete Ameru gukenera Rais Ruto ndiria agakinya rujo kiri ndiunga ya kuruguria mirandi Gembe South, Tigania West na Kinya South Imenti. Marion Karugi na Chikinya. Itukaribisha rais yetu ndene Meru County na kumenya ni mtoto twire twendete no ntuki Meru yonthe ibadu twari namba 2 no mwakura abingira icu akirithwo bwa ugenderwo bwa ni arume bekwiranga Mount Kenya nganini batu wa Meru tunakupenda tunakungoja kwa hali na mali antoboba kuwa aba wa Munyoro tikuwira rais Mbu to baromba okia kwenda kuwira rais Mbu etera tondu nsebene utomuwire Mbu ndebene we murngera kura kana we mwatakura bani akariba kangete gicione kia ubunge ke Gembe Central baraba sumerite kwa toeni Rais Ruto na munini wawe Kithure Kindiki bakimuria kongela wirane bunge mbere ya taingia wirane bwa mirandi irabekire akojuria irio barabara ya kuma kwa Kimbira ire watanithite tauni ya Isiolo kwenjira yetu yuma kwa Kimbira tu Isiolo. Mheshimiwa naeretie thai na mibwitha bwithitie na kwe kwanjiria kura kwatuika contractors bateto mwara muthai no kambura yake kindogo itokwenda kwira antu betu baumirie contractors bau bawikira njira mwara mutika bareta no beyite na ibacokete omibwithia lakini njira ebuja yena lami no ndo president yetu no to aindire lami withoko ne ara tokoromba njira wit ebwithwe yekero lami no ndo ni bwithitie nya biashara cietu no ndo Isiolo inaiba beto na iba daraba customer beto mno bakimera kira tu bwitha se ko kemera na tukagua rais yake ya Meru ni kwa maendeleo yake ya Meru kintu kingire ni tu cokeria ngatho mno no ntoba wakisho gwatanithia Meru rapture ile alikuwa utongoria ni rathirire na atongela promises nyingi atongele kwanza tutimishe maendeleo tubwithitie kangeta twina thogo musto ndite gutiro ngui twina KMT sibikuru ya litoba sibitari yongo ne mamire twina barabara yoita Isiolo yongo twonde active tukiromba barabara ire kwanjirira wa Kimbira
iwatanithwe na Isiolo yo ikigyo kiriro kindi kira kina antu ba Kangeta nikenda antu ao Rwanda batwe itwinka tuteganecetwe na Isiolo kwa uraisi yetu athikire kiriro kiu na kinya MP atwaririe na kinya twethingia ntumbe murungu era ngai aratharimire nikenda atutongoria antu ao utongoria bura bungi burario barawe kya guthira te buthe tuja 27 akeya kuya tamwakura ringi kenya akeya thai tukaretwo contractors fake baraba kuya Ruto yete na tu Meru asoka barabara uya ikarekwa tukete ko butha cio ringi akaribani baurite Rais Ruto kolelia skuru ya KMTC era ya letre nikenda yoyurwa na ritoba umba kuthomera kuo twina KMTC ya njiriritwe tene county government na national government itukuromba Ruto mheshimiwa rais okeya nondo kwina face mheshimiwa wetu ndani kelea kubwithia uthai anjiriritie weya nawe tuongele KMTC u ne kwamire kwa itarira ya muno ko inkurombo okeya mithikelelia anto uko kotiere nawe mubunge wa Gembe South John Paul Mwirigi akiaria wendera kuliongete kuona muradi wa thoko ya maua ya Kinande ire wakwa na urite akari usiumiria na wingi rira mukathi wa Nthiguru William Samoei Ruto akethirwa liongete kurura wakibwa miradi 3 ire wita na mbere taunine ya maua yurio muradi yo thoko muradi wa Huduma Center na yo kwa irithia sewage na ara urite akari usiumiria na namba nene kumwata ugeni muthenyo ruare tumbite kwithia tukirethia tauni ya maua kuma kwithia tukia ile project ira kuendelea ndene ya tauni ye na ira President William Ruto ruyo rukire thaithatu akaomba kwithire yite kwirura ikenda ciomba kwithia ikiendelea na ngui kana ara akaomba kwithia akibwithia inspection hiyo maua twina project ithatu ira ikuendelea ku na President akaomba kwithia akanjiria na Huduma Center ya Gembe South na umagi Huduma Center akaomba kwithira aita kwa ile mantu ya last mile connection ka last mile connectivity ya sewerage ikenda this siwa yomba kwithira kitheria maua town ka yomba kwithira kintrain rue na akaomba kwithira akirikiria ki maua modern market irora turikuo thai kumba kwithira tukiona ngwire kwendelea hii tare siasa tu utrima mami betu bakenda irianja na arora tombero kwithira twibera toba ikira kithikine antoro batumba kwithira bakiurirwa ringi na araba batumba kwithira bakiarirwa ringi na antu kwea araba kamba kwithira baika interview na muntu agethe comfortable thairora interview yawe bi stoeke na thairi interview yawe bi antu aya kumba kwithira akienderia so kwenda karibisha wananchi bonde bakumembe na kuma inya Igembe South ruyo tumbe kwithira twetura rukiri mapema kuba kwithira twemukaribisha President William Ruto ikenda thairora ake yako mbishera kamba kwithira akiona mbishewe kamba kwithira yetutethia kumba kwithira tukirip matunda ya into bibingi kuma ki this government and Deputy President inyo yake thire yao kwimbiria munene ikenda tumba kwithira tukirura this market na tukethia twina governor wa Meru yawe mutuma ntwethingia inyo oro kethire ku no to this market yethire ngui county kamba kwithira etirwa na muntu oro kamba kwithira etwa ku manage iya wa governor mheshimiwa mutuma ntwethingia John Paul na uriti barabomba kwithirwa bene thwanira kuira rais kureka utumiro buthuku kwa iria rais ndoni no mba kwithira nkindi discourage anto barora bomba kwithira bai na no to maybe muntu wina ambition ciaku na whether wina ambition ukona maybe yaka ambition ciaku cio mbito kwithira sikie surpass interest cia mwananchi kaita kao ingui ya kwenda kwithira akiritirwa na kena mwananchi aomba kwithira akiritirwa ngui the current president ora tuinwe President William Ruto uo kaomba kwithira akindelivera mwananchi uyu maendeleo ka weti na mbere so royo tuya tumbe kwithira tukiona nendo nimbea tumbe kwithira tuikaribisha munene boboya na bombe kwira antu nenya barabomba kwithira baki ya misland bakiro mimbi no ita muchema ni one oringa kelele kumania u kukethia kwikaro bura kumba kwithia kwikarwa ndibere iuni aibwene na muno na ikwithia mutongoria alakite integrity yo tongoria kungi nakuo ikundi kia antu ba mawathe kuma mutindwa nibaciumirite kuthetanikira bakwa batekiri mubango ne jwa liunga ije na kingi ati nibateaniritwe kiritwanya tongo thirikari nenene untu bakwa bakathwane wita rutere rurea na thirikari nontu ni bautengwa tukumenya bwega President nejete Meru na batu turantu ba disability tukwenda kumenya bwega nuntu President nejete Meru tugwa kinya kwina mbeje cha kumovora isi antu baraba komba gwita michemo nyo kunde na President yageta lakini batu turantu ba disability
batu gutemutongeria kinyomo witi gutemutongeria kinyomo ariritwe mantu ya kumoverize nyantu ba disability so itukwenda kumenya atiri ra president yaja na mbechi gato cha kumoverize antu ba disability ri ina abatikagwa bonge bora kwenda kuria president wetu bwana Ruto na direte appointment nyingi sana ndene Kenya na twataka antu barabara ya gwite CS na nya PS barabara nyingi barutero regali na thirikari ba ODM barabara ta support thirikari lakini twaja Meru County atongeria betu kinya gutwe ujukitwe nya Kenya nzima gute muntu disability president ajukitie kumba gwakirisha antu ba mawathe so tururia president atire ni ata Meru County gute muntu kinyomwe ura appointwa Alera tukona manto jake thithio kinya president yana rare yawe gote muremavu kwa pia na tukigwa lolo muno na twamenya kura zieto twaringirite Kenya Kwanza na tole antu ba Meru twina disability Meru twina population ya 70,000 na kura ucionthe twaiketie kire thirikari ya Kenya Kwanza kwa ito kurikire muraiti zieto nethera tio ne tukoromba president yakoroka rojo totige tukole na muntu disability onenkarikete yeto mobilize disability batu itukoromba muntu onde wena linki ya ligi njiga chagua atolinki nawe netukwenda kumurothera kiatho giki nene muno ndene ya Meru na tumerie disability bonde Meru tomukarie na watu karie nonto itukwona gote no twetete thirikari ria reku nonto gote wa gotori recognize agirigaeria tomba wetwa methene aremavu kwa mbere aria muntu atirio tegintu kawe kirio kwa ubatu nonto kwa jamantu neja methere kwariria manto ya wetina mbere utyo muremavu ari kwa manto ya nene ECS kwa manto ya iko utyo muremavu ari kwa u tugambairwa ni antu batare mavu na antu batena kiao kia muremavu Nkiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kenywa. Abisa munene wa gikeno na uria wari ngavana wa Bairi kaunti ya Meru Kiraitu Murungi no rite ya Meru guchumiria na kuonania nkero kire michemanio ya Rais Ruto ntuku ya rojo kenda aigwa weru bogutegera mantu ja Meru na ritho rethaga Kiraitu Nkurukini akenerete utongeria bwangavana mutumantu evingi akiuga ne ambirite ngugi bwega ni untu na kuonania kureta amwe atongeria ba Meru Kiraitu ugite na kwithuja na kuthikira kajuka bareba kwenda aromba getigia seneta na kagita gakinya akarita murunga mojwawe werune tere riunga Meru gitari nene ndi kwa ina thina nontu bagituma kila tore na kiona ya Meru kwa ina roto political conflicts na munene atenda au wita antu guteta antu atikuiganwa banari bokona tukuyangaba no mweru Meru niragire mundi ingi yaga na nkanya na kembro ni mbuga munene alogania no ejange mantu ya buyi na itukana mushokeria nkalo muno nontu bagwetekeria request ya tongeria betu nontu muni MPs betu wa State House kumrombeje na Kenya Deputy President Kithure Kindiki nituye ari involved gutuma president ya na haraka umirugaga mbara yankanya musienkwendwa tali tukwenda Ruto aturetera maendeleo ndene Meru bana Kindiki atukoromba ntu betu baumira ruju nainiro embe ainiro tigania nainiro imenti tunde tuchanchamuki aichoka Nairobi amenye nakwendwa ni antu ba Meru nikenda twatuma tongeria betu no na State House kana Nairobi atakumona nontu wa mantu yetu no akabarura mirango nontu neje na chore bejete kumona yo karida na rutero yembe ikukuda kwina wamba bwandithia ikubia ntu na iri unene ya Meru botu ndani gatwekete kumba kwa developers kwina thina nyingi cia taito nao na thina cia nduji na itothwa ni mathiu manene yo president au ikoraithiria akinya no rutero yembe na muno atiriganirwo ni thinire turano ya kimera kia kamera antu embe baina mbeca nyingi muno mbere Meru iji bari batongu sana ede nande mirani agire mbeca kinya oni ndone ya kamera ina mbeca ndetanda tagura munda no nanda mira lakini yakwe ukura ndio kalire utembesha kuona no ko iko understand kiriro kyake no mantone ya dokwemira
na ituthwania president akomba uteithia antu thina yomba kuthirathira na nyambeca antu gotinda kuromba na kuchwa basari na bia kuria thina ucio mba kuthira muntu akawe na mbeca ciawe. Seneta Kathuri Murungi Kinyawe atitigi nyuma akiri kurita miario yawe onde rais erigiri gukinya kathetuni kamumeru ntuku ya rujo. Kathuri na ugite isigo biria rais atiomba kwethirwa akiriunga rujo bakaigwa bamakini ontu rais agachoka kaire gutungatira isigo biria atita rujo. Ne achokete akathathiri ire gukujirwa meru akiuga kuri na wirigiro bwa meru kwagira. Arete arentere chanyaki tore muthuri muri ukia gutwira. Seneta Meru Kathuri Murungi kinyete cukuru ekambiti primary mthenya narua nterecha munithu nikendomba kwambira mubango jwa kuritana na mana aciari manthu jegi utheru na manthu jegi kithomo na menya kubandawa cia kurigire minyo tande gwite manthu jaja jethika ndene kaunti Meru ni kumenya thirire kuonekana Seneta wenu nani ingwerete monono ntombere mea merera aria nyuma na mekera aria nyuma tutomba kumagara kinya nyomba cia thuthu viongozi no tubakererera ari Merwa na Seneta nda make sure na ndera Murungu ibwega tuitire kerere Meru na kuma na Arua kerere na ndete Meru tuna ngwataniro na muno na atongeria bonde barari aruge moso ethera kuri gitarenge ndona atongera ba Meru bagwatene na bare amwe ne gitare araugitera mbere buru atongire bonde ibonekene bare amwe na kwaria manto athiri na kigo ntububu uturobo kodabo kithira kairi tuli na inkuwa ibwega na ndo bangwataniro eu former governors former CSs MCAs MPs na oni seneta wao na ngwataniro twenio ingweretio mono na igatuma Meru tuitabwega so ambuge turi aja naro munithu ndato eu etekarija kaire Meru no ntobwa ngwataniro ra turambiriri ngwataniro etekarithira na ingwibwega no ntobwa Kenya Meru kuchokia nkatho no nto ara turare ni alimbaya lakini siku hii ya leo mambo imefunuka na tunaenda vizuri. Amna bobo akiariria ndionge mutongire mugongo mthenya ruju ndene kaunti Meru augete ciko mke mbithatu ndene Meru na akethwa agicoka kairi kuthirikiria biu bingi President nejete Meru ruju na neuma eno nto intukwe mwake jete awarenda gwitegembe murandi jumwe ara maua Tigania West region Tigania West murandi jonge achokete South Menti murandi jonge ithatu riu ringi eja ire akeja North Menti na constituencies iwingi so ankuwa ndeaja na uageta inkwera Meru bajitokeze kwa wingi nikenda bomba kumirano na bakaribisha rais wetu nikenda omba kuriunga na etwiraga kinyare gembe kinyare Tigania kinyare South nare agatwira mantu ja North Menti amana bobo awakireke bata ni gutigira North Menti ikuthwe kiganwa na kwa sub county igire na gonto bobo ibakobwinyeria muno kurundi na kinyara to ina mukomendira mwerere Imenti East sub county itukomenda haraka wezekanavyo no ntingwete kene Imenti East na turi na Arua inde amwerere na suspending ethwa kuri ikwabi kuendeka kenda sub county ja twina ngwa tukarima so ndamwira na twina laim alete na prioritize operationalize Imenti East sub county nikena twina DCC aja turi tuna DCC subrogation ikaingia location ikaingia na mambo yetu yataenda vizuri. Muthuri Murioki Wero TV mutirijo kangangi Nkatho cia mwanya igwe kuona kanya gakuna kugwatanira na bautwe kirinteto chieto cheruthe mwethe ithatu na nusu niji na ingi nkuruki itana mbere na gukenera mibango ndene ya Wero TV mbeta Maureen Kinya muonanirio to mathithio ni Purity.